nung tuku kakat zulur watse Tiala Imchen laizuluba kakat au pioneers Taküm Otsü nungi utsakar shimdeta All India Radio mogokchung nungi yuker. Tang asnokten Asir Reverend Supongwati Taküm Otsü yamailam sadaber. Kristar walunir Reverend Supongwati shiba Naga nungar rungnung bezongbuba American Baptist Missionary Temi ordained size. Ba changki yimtiba kung walunir chandi sutet idakchi mi kha nuklang ti tirtanet kam aso. Pa changki yimdak ningdangri kidongnungi liase. Pa yimpurnong class bezidashi azang asir parputunong class bezidashi azang baji ka ngatu luliase. Asir ipa dashi azangar ay kamaliase. Reverend Supongwati American Missionary Temten yaridaba Nagali manong parnuki matungba asir minyaktatba kinak kisang imtsungtem ajunganong pai Kristar usangda jungji sangokse. Reverend Supongwati mi kha nuklang tuku sir tukukam January itanong maung sangladan kibungakam. Tinachir ajakaki terkaliase. Parnuktanang tansilanungi tensaka yamay. Supokimla, imnameren, nuksang yuba, talimeren, imtimerila, sentimungla, awati, timchinchupala, awmeren, rungsentemse, senlikala, taliase. Parjapasu truk rongnong football ain kata sayer nisong asimliase. Nuksang yuba, imnameren aser talimeren. Parasim rongnong talimeren shibadang Dr. Tiao daja. Patasilin national aser international level nong nungtuku footballer ka akam. Our rongnong pastor aser sayutsingir anaprungla rupay niya karupa ni sungji mulungimsen nungar samarliase. Ipasilin merangkung nungar susangnikan aser warumong nungar mayang tempa sayutsingir mapa sushi shimted. Mayang tempa nem baptizza sushi license agatse sakatan aprungla mapang ta langka ipa mabachi minyaktet. Aruku aser mungtang tanzakar mi kha nuklang tuku ter tuku kam tum dashi American Baptist Missionary temdak alama ordained asibat nisong anadang liase. Aser tinaprungla ji asamis nungardang liase. Reverend R. Kotula Sipsakar aruku nung ordained ase. Aser Reverend Zili mulungimsen aruku nung ordained ase. Aruku talizi na kam aser Christian nitsang kam siya taesang mangsarin lok. Anongji our Christiantem rungnungi ni sungka. Tsangram mapa sushi paentang ayuzi aser paji ordained asitze tinang takzi ta ajideta pastor tem rungnungi ka shimtetza sushi committee ka shimteter pushi. Ipa mapang nong Supongwati ya kam ter dashi sanakar mapa inyak aliase. Pa mezang buba sanakar mapa inyak paji. Jungliyimsen arukunung, mi kha nuklang tuku sir tuku nungi, mi kha nuklang tuku ter bungukam, tetenzaklan dashi inyak. Pa kam tinet dashi pastor mabay inyak tang, jungliyimsen arukunung, CE, aser Sunday School tenzaktakse. Ibasilin, mi kha nuklang tuku ter bungu, Aprilita nungi, changki arukunung, sanakar inyakalidang, tamang, aruku, aser tsangarmunung, paji tendangar, temsango. Anongji baji au mungtang changki yimdak mi kha nuklang tuku ter tuku November mitzir asimne ordained ase. Ipaji mizangbuba nagalima nung lisopur rungnungi Reverend angubali ase. Pa ordained sir kalena changki nung san nakar mapa inyakalir kalen mi kha nuklang tuku mitzir kha kamnungi pa yimpur nung Evangelist inyakse shimted. Parkipung mi kha nuklang tuku mitzir kha nungi mi kha nuklang tuku simmer bungukam dashi pa tassine dashi impurnong Evangelist inyakaliase. Pa impurnong Evangelist kam tertrok inyak pa mapang awarukunung dang mase saka lotha sema konyak aser sangtam ta item temakat kintem rungnunga pai mapatulu inyak. Pa tenzak pa mapa janga arukutem talitashi itakam. Iba mapangji tamangar ho Limapur tsangda aiban mga tetep adok. Aser idangji Limapur temi British Sorkar ayong luknong Limapur tem tupu kama aiban tamangar dang Sorkar senji tulu jidakcha rishikangshi. Item mga tetep uyali pa mapang Reverend Supongwati aser Dr. Bailey tenajanga
teputab lamang yang loa, arukutum asusya tasum aisino ani sangsak ango. Parpu tumapang tamagat kintem asan aw mungtang kabuk tangliase, anongji parnok mungtangi dang reprangaliase. Ajiuda lota kin nungi mezangbuba arukuji, mi ka nuklang tuku sir bezekam, okotso yim nung tansak, asir mi ka nuklang tuku mitsirasam tashinumbu, lota arukutum ter ka tashi akam, asir tamangartum nitsang nuklang anasir tukur trok liase. Aw mungtang nungi razaka maudangbo, lota ki nungi baptiba purtum, impuri arwa skula zangdang. Rivenberg, Reverend Dixon, Reverend Daud nungari baptijaru. Ano sangchamo et si sao, parnukten Reverend Longwell, Reverend Daud asir Dr. Bailey nungar mapangnong, Reverend Supongwati tana, lota ki nasushi impur nungi mapaji inyak. Ba ordained minister kamer kum tertrok tashi ka nga mazangi Evangelist mapay niya kalir, mi ka nuklang tuku simmer pungu November 3 kane, impur nung parkidang alimanungi pilaaw. Pa dasamangji impur nung aram. Pa circlen po, pa kinangzi maung sangla, impur nung parki asar usit sisit kisit shiru ajak tuktsir, bi yimtsang jangkim dakilur idakchiliase. Mi ka nuklang tuku simmer pungukam, jangki nung larki merang agi sir liba nungji, lakam simmer trok dashiliase. Asar mi ka nuklang tuku niter kakam, mokok chungi atwa larjala sinji munglar kidanglia, mi ka nuklang tuku niter anakam laase. Yamaji, Reverend Supongwati, Naga lima tanalanung kinalidang, kangapen tanga kaja, lemang makapa mapang, bi titsang tasaki, denam darok lenden ajak nung chacha, kipubar watanga sushi inyak pa angwer. Partanur Dr. T. Awama, alima nung tuku footballer, aser imnamer nama, ken majamer, aulima nung sudat pa. Ipay Reverend Supongwati, Kristar usang dajong prok pa tumuatse, Tsengremi par jenurtum nung tuku kumdaktse tapilemer.